مصطفى شربن تو برای شهید خبر دم نرنه و دمدار فرماندارمون مرحبا وانو صابر جانم صابر جاك سربن لا بدا لا با شهيدو سلام بدا جاك سربن جاك دينا tabi ev perverdeki vata ve giringeç buyme evvel dizanin nal tevahi rojelata navin şer u pevçünekeye teybet liser Suriye ev perverde xabxihis kirin hem milli fikri da hem de milli leşkeri da ji bo me giringiya ve ji dijmin rabûna bersif e ev perwerdaya hevalan wê ji wê re bibe bersif û em divê hêvê dane û ji bûna wê niha em dikevine sala ev sala nû em ê bikin azadiya rêber ap û azadiya gelê Kurd û ji bûna wê em ji hevala serkeftin dixwazin أبد خالد صابر